Biz Çinalieva Nurila, men bir tuğan ejesi olan biyaqtın. 3 yıldan beri uşul biz dağı rak orusu menen jabır tartıp atabız. Biz de uşul jerge internetten görüp özüz geldik. Bizde hiç kim neme kılgan yok. 3 yıl murun uşul oru menen operasiya olup, operasiyadan keyin dagı 1 yıl ele jakşı olup kimya alıp 1 yıldan keyin kayra baştaldı bu oruz. Birinci diagnoz qanday oldu? Matka şeykarak. Matka şeykarak menen barganda matkаны alıp saldı. Keyin bari tamırlары kalat eken nemenin kimyaga жазды. Her bir kimyabız bizdeki 40 mingge jakın bolчу. Bizge aябай күчтүү kimyanda her bir gruppa türleri bolot eken. Bizge aябай күчтүүсүнөн bergen. 37 mingden bolчу jol kerebиз menen 40 mingden 50 mingge çeyin düşçü. 21 gün, 18 günde biz her bir kimyаны alıp жүрgөнбүz. Oşo menen 1 yıl ele jakşı olduk. Kayra bu yıl jaz ayında dagı baştaldı bizdin oruğuz. İçi katıp, anan arka zara kıla albay kalgandan больницага kayra geldik. Больницадан vrachlar oylanyşyp dagı bayağı kimyaga жазышты. Birok nogo içegibizde kırkıp joğun içekti sırtka çıkarıp saldı. Azır oşo zara oşo içegiden neme bolatat. Aylabız tügöndü, bizden internetten karap uşul baykeni taap bul jerge keldik. Mına kelgenden bir kelgenibizge hazır 22 gün boldu. Bul singdem nan da çitebey kalgan üydü. Kimyaga küçük jetpey kalçı. Kimya alganda 3 gün kandı teskeri aylantırat eken de kimya. Alını alışka ahvalı jok eleta biz oylanyp kaldık emne bolot dep. Kayra internetти karashka majbur bolup uşu Haşim Zaynaliyev baykeni taap şerge geldik, biz hiç kim alıp kelgen jok. Mına kelgenden beri özüңөр görüp atasыңар rezultatın. 1 gram nan çitebey kalgan. Mına hazır özü tamak surap içet. Men tamak bergile maga dep. Jakşı aябай bunun nemeleri liçenelari tolka mına çöp dar eken kelgende kilizmada jatatın hazır dağı. Hazır zаңы çıktı da. Zаңы Jana katıp kalgan. Katıp kalgan bizdi больницадан ele joğun içekti sırtka çıkarıp koygan mınday kılıp kal mındaydan çıgat. İçinden çıgat, tüzele çıgat. Aldığa çıkarıp koygan. Aldığa çıkarıp koygan bizdi. Em hazır Haşim Zaynaliyev anında nemesi var. Men özüm neme kıldıram dep. Hazır kayсы etapta bolup atat? Hazır emne kılıp atat? Emne kayсы jerini tazalap atasın? Biz hazır kilizmalar bizdeki tügeyin dep kalgan, hazır opkıldın özüne bu ukol salat eken. Biz ikinci jol ukolunu aldık hazır. Hazır mnogo... Bu oşo emne olup çıkpay kalgan deydi. Sebebi emne deydi? Haşim aka emne deydi? Sebebi çıkpay kalgan sebebi içinde opkıl çoğoyup kalgan. Çoğoyup joğun içekti kısıkanda, joğun içekti kısıp kalganda janagı zang içinde katıp kalat eken. Katıp kalat eken, opkıl çoğoyup ketkenden keyin. Biz turali berge gelgenibizde joğun içegiz kırkılmak emez eken. Kilizma beretken da, kilizma bergende jana içindeki kaldı bunun çöp darıları eritip üretken da suyuk kılıp çıkarıp üretken. Biz anı bilbeyli больницага barıp alıpbız. Şunday boldu, murdayla bir şeke gelsek biz bunday problemanı arttırmak emesbiz. Hazır emne janagı kısıp turgan şişip getse içegenini kayra ulasa bolok eken? Ova, aytıp atat özü. Oşo vrachtarga Vrachtarga özü kayra oşolor menen kengeşip men özüm ulatıp berişke jardam berem dep. Oşo janagı joğun içekке dagı azır nem özün çöp darılarını karmap kalışka hareket kılıp günde şu bismillah da janagı içek neme olup ketpеш üçün, jıdıp neme olup ketpеш üçün oşonu da darılap atat. İçegenin özünü. İçegenin özün dagı. Keçke tınbayбыз 11-12 türlü nemeler menen bizde hazır. Üşüntüp proseduralar menen bizde hazır karap. Eң nemege algan. Hazır emne tamagı kanday olup kaldı? Gelgende kusup bir piyala çay içti, çaydı kayra kus jele bul. Nan jeyiş tügül. Emi hazır aytıp atam bu tamak suraydı özü hazır bir içkim gelip atat dep. Kaynatma bergen nemeleri özü. Jеңil ovkattар tez tamaktandırgıla deydi. Kuşkandarыбыз kaldı. Özüm jakşymyna, kıyla jakşymyna ança gelgenden berdi. Kuatga girip давлением düşüp ketken boldu, давлением jaknakay bolup köterilip kaldı. Apetim açılıp tamak yegim gelip kaldı. Davleniňiz kança bolup kaldı hazır? Давлением berge gelgende 80-60 bolup ketdiler. Hazır 110-80 bolup kaldı. 110-80.
Özüңүzгө билинип атат жылыш Билинет, күндөн күнгө өзүм кубатка киргени билинет да. Өзүм жакшы сезе баштадым. Үйдө жатып калганда постелде. Бул жерге азыр беймарал өз туалетке барып, кайра келип, клизмадан кийин гаршик отургузабыз. Азыр клизма коюп койгон. Ооба, клизмада азыр. Клизмасы аз эле экен да грамм, Беркиндей мисалы мен түшүнүп атпайм, жанагы көп куюп алып анан араң чыдайсың го, анын дешин андай эмес экен да. Ооруңа жараша ооруңа жараша экен да. Мен мисалы ичеген болбогон үчүн мен көп клизманы көтөрө албайт экенмин да. Мага азыраак эле куюшат. 10 грамм. Жок, 20 грамм алабыз. 40 грамм, 20 граммдыктан 2-ни куят. 40 грамм алабыз. алабыз. Көтөрө алат экен. Башында жакшы эле куйган, анан көтөрө албадым аны. Кийин кайра ашмаке азайтып, ушундай эле көтөрөт экен. Ашмакеге рахмат, бирок ушундай касиеттүү адамдарды колдош керек бирок. Кудай колдогон адам экен. Мына Кудай шифасын берсе, Кудай кааласа жерден жакшы болуп кетем деп жатам. Кудайдан үмүтүм ошол. Биз күндө эле сезип атабыз да бунун оңолуп кетип атканын. Мен мисалы 2 айдан бери биргемин, ушу менен онкологияда да бирге жатканмын. Азыр бул жерге да келдим. Мен өзүм сезип атам, азыр тамак сурап калды. Тамак берчи деп. Аякта мурда тамак неме кылсам көрбөймүн дечи да, алып барчы арак ичпеймин деп. Бие келгенден бери азыр тамагың барбы деп сурайт азыр. Ушуга эле сүйүнүп атам. Курсаңыз кадимки ачкан билип калды. Сигнал жетип калды мээге. Жетип калды да. Каалап калды. Калып калды, тамак берчи деп сурайт азыр. А берки зара кылганда да сигналдар келип калды да. Мурун келчү эле сигнал. Зара кылгыңыз келип, же алда келбей калды беле. Мурун ичегем каткандабы, ичим каткандабы? Мурун ичим катып кыйналып жүргөндө эчтеке ичким келбей, ушундай кыйналып жүрчүм. Анан келип эле онкология келгенден кийин бир күндөн кийин эле сразу эле операция кылышты мени. Узиге деле эч нерсеге деле салбай эле сразу эле өздөрү билет экен да, уже ичеген сыгып калган. Бияк жеңилдетип коелу дешип эле сразу эле операция кылышып, ичеген сыртка чыгарышып койду. Мага болгон жардам ошол болду алардын. Мен зарадан кутултурушуп коюшту да. Шишик калды ошол бойдо. Шишик ошол чыгарышып коюшту. Анан кийин мен ойлогом, ошондо опухон да кош алып койгон экен депчи. Көрсө булар алган эмес экен. Кийин анан 12 күн больницада жаттык операциядан кийин. Кийин анан бул эжекемдерге айтыптыр, опухол калган ошол боюнча эми химияга жатасыңар дагы депчи. Мен бирок операциядан кийин өзүмү өтө начар сезип, акыбалым начарлап калдым да. Пастай баштадым. Химия көтөрө турган акыбалым жок. Себеби мен химияны 12 жолу алганда анын оору кандай экенин билем да. Көтөрө албадай эмесмин. Анан кийин бул инилерим менен анан интернеттен ушуну издешип таап, анан бияка алып келип, химия көтөрө албайсың сен бияка келчи деп. Анан Ашмакеге келдик, Ашмаке келерибиз менен кейди. Врачтардын ушул немеси катал ушул болуп калыптыр, ичегеңди чыгарбай келсең болмок экен. Клизма менен чыгарып алмакмын депчи. Кийин өзүбүз да өкүнүп калдык да. Ичегемди чыгарып алганыма, азыр эми мага чоң проблема да болчу. Ушудан да кыйналам да, ичегем биякта келмем да. Менден кийин келгендер болду, мага ошо ичи катымы эгиледи. Сен кийин келгендер. Бизден кийин келгендер ошо 2 ай, 1 ай үйүндө ошо арка зара кыла албай калышкандар, больницага барса, алар деле ошо неме кылабыз да, сыртка чыгарабыз дешкен экен. Анан үйлөрүнө барышып, ойлонушуп, деги бир немесин неме кылайлычы деп анан кайра берди, бардыгы деле айтат азыр. Интернеттен көрүп, окуп анан бул жерге келдик деп. Келгенден кийин эле жаналарга сразу клизма берсе эле, жана дарылар өз ичиндеги калды эритип берет экен да. Эриткенден кийин эле 2 күн 3 күндө эле тазаланышып калат экен да бардыгы. Биз кийин ойлонуп калдык да, мейли больницада деле ошо жоон ичегизин кыркпай эле ошондой эритип бере турган немелерди бериш керек да врачтар деле. Элдик таптын жеткен немеси медицинага ошондой жок болду экен деп өкүндүм да мен. Мен деле ушинтип. Бирок жакшы, больницада деле жакшы карайт, неме кылат. Эми только сиңдим химияга күчү жетпейт деп эле неме кылып калдык да. Эми химияда 3 күн аябай көңүл айнып, куусуп, неме болот экен да. Биз ошону бар экен эми. Жумуш бар. Алла таала шифа берсин. Алладан
Bardыk nerse Allah'dan bersiz Aşmekege mingden ming razı bolup oturaman. 47 yaşta 5 balası var. Biz de oylanyp kaldık. Oturabız. Jakşı gelgenden beri aябай жылыш бар. Айылда Аксы районунда Үчкоргон айылында жашайбыз. Акыл эми аяп кетиңиздер. Рахмат.